prvu nagradu predsjednik komisije ovog puta po odluci žirija dodelit će Đorović Vojin. Dobitnici prve nagrade, osim diploma za prvo mesto i poklon na prolom banje, dobijaju novčano i 5.000 dinara. Za taj konkurs i idemo sa programom dalje. Mi imamo, znate, još mnogo nagrada važnih koji ćemo malo kasnije dodeliti. Kolonije, to je za nas takođe važan jubilej, a značajno i vajarsko prisustvo vajara koji već 9 godina skulpturama u direktora da uzme reč. Pa evo ja u ime kolonije pozdravljam prvo umetnike koji su uradili ova divna ostvarenja ovdje. Te neuspjele tranzicije ne radi. Kako je došlo do snimanja toga? Ja sam tada bio direktor turističke organizacije opštine. 4 su bile sa akademije, sa likovne akademije, a jedna je bila sa akademije primenjenih umjetnosti. Bili su to sve postdiplomci, su dali tu koloniju. Ta kolonija radila tako sa tim manjim brojem i uglavnom su bili studenti, ali su počeli postepeno da dolaze i stariji slikari, pokojni Marci koji više nije živ. I onda smo se dogovorili da u koloniju primimo i umetnike iz Kovačice, osnivanje. To je dobro išlo, mi smo menjali su mnogo razni učesnici, razni umetnici, uglavnom to dobri umetnici, visoki stručnjaci, školovani ljudi